بله تماشاوان برز یکسر از برای خوبتن باجار آمده یه باکوری کردستانی لجم نویسکار ابراهیم کوچلو ما مستعد دم باش سپاس جبو بشتر بوناته به چما فکه الدار خلیل دستیوردان ده کاروبارن هندرین نافخوی ین حریم کردستانی ده دکه و داخویانین تند لسر پدکه ینه که ده Kako, tu vakte Partiyaka Milli Partiyaka Kurdistani destverdane Partiyaka Dünya Kurdistan'e da nake. Yani partiye Rojava Kurdistan'e eğer tevgere milline, resistine milline koyucu dervayı PYD usaye tüccara destverdana Parti Demokratik Kurdistan, Yeketin İçtimali Kurdistan ne kiriye? Le PYD jibona ku beşek PKK'ye yani tıkarım bejim ki resistina PKK'ye Loma destvardane voka maf dibine yani PKK xudiye maf dibine ku tıkarel her beşa Kurdistan'e yani Rojava Kurdistan'e le Başura Kurdistan'e Bakura Kurdistan'e, Rojavata Kurdistan'e tıkara destverdane bike. Levrav tebece ku ez bu khu le tavayı Kurdistan'e azibime desilattar. Rexistine Kurdistan'e tavayı ne meşruna ne revane. Jibona ve yeke ev daxuye destverdana PYD gelek bekiriye ku helvesta PKK'ye. Yani psikolojiye PKK'ye. Yani rexistine ki PYD ku hiro havcadari alikariya rexistinen Kurdistan'e. Çima rabe destverdane bike. Yek duyeminci eve ku gelek bekiriye ku PKK proje devleta Türkiye'ye ve deste Türkiye hatiya vakırın. Ev bu her tişteki hiro tıkaze ku vek khu bike. Yeketin İçtimali Kurdistan'da tadakhula Parti Demokrat yani Türkiye çıma bebe, Jibona çı bebe. Ama Euro gelek bekliyor ki PYD nav Yeketin İçtimali Kurdistan'da cuda bu yine kayad nabara bafıl. Yani Kore Celal Talabani İbrahim. Mamsa İbrahim. Persa min dve derbarê de ye. Berê PYD tucarê êrişî yenekê nedikir. Çima vê dawiyê de êrîş dikin, naxastin piştî ku Lahor Şex Cengî hatiye dorxistin û derxistin. Ha, gelek vekiliye qasî ez tişopînim. Yeketin İçtimali Kurdistan piştî ku Lahor durxist. Yani ji partiye durxistin diyara ku li hemberî PKK helwesteke nîşan dide. Yani xuye kudu ev edin tige ve kanate ku eğer lehemberi PKK helvest nişan nede lehemberi destverdana PKK derneke ve jiboha xatere çünkü avat dibine ku destverdana PKK nav Yeketin İçtimali Kurdistan'e salana pek domine o Yeketin İçtimali Kurdistan be zarar ditiye o Yeketin İçtimali Kurdistan jibove ji tevgereka ji rexist ji hatta milli durketiye dîsa ji bona ve yeke ku li dijî referandum derket referanduma Kurdistanê ku 25 Golanê nêzik dibe ku ev roja pîroz derketin yani çawa derket piştî ku referandum encama referandum derket ku millete Kurd biryarda ku devleta Kurdistanê maffe Kurdeye em devleta xê serbixwe ava bikin bi Iraqê re jî devleteka konfederal ava bikin çi kirin çûn Kerkuk dagir kirin piştgiriya hikûmeta merkezî Iraqê kirin Türkiye û Îranê jî piştgiriya wan kir müdaxaleyê Kerkûkê kirin gelek deverê Kurdistanê îşgal kirin dagir kirin heta xastin ku devleta federeya Kurdistanê xirab bike ama îro diyara ku Yeketin İçtimali Kurdistan edin ve xatarê dibîne hatta Yeketin İçtimali Kurdistan dibîne ku PKK tıkaze devleta federeya Kurdistanê xirab bike. Belê dijminîtiya PDK Parti Demokratik Kurdistan dike lê ev dibêje ku eger Parti Demokratik Kurdistan tasfiye bike têk bibe
ve deme PKK rasta rast erişi yekitin İçtimali Kurdistan Goran u rekhstin edin Kurdistan ebke. Jibo ve xuye ku yekitin İçtimali Kurdistan ve xateriyeti bine Jnuva devleta federe ya Kurdistan ra xudi dertikeve hatta tikari beci ku bafıl tva roje daviye da daxuyana ka enteresan da tve ku eml bağda yek rez bini em bibini hezaka havbeş yani tve kam Kurd بله ده نرناته ده الدار خلیل بگومان افنه جاره که داخویانین وها تند ده داخویانین داویه ده ایریشی انا کسی جی به شوی که تند کربو تاوی کو پیانه که کو الدار خلیل سروک پیانه که یعنی جی سروک شان دا دانستاندنان یا پیانه که و انا کسی ده دانستاندنان ده دیالوگا کردی ده بردوامن ده نرناته ده پیشتی کو اف داخویانی درکتن چارانویسا دانستاندنین کردی نوبره انا کسی و پیده ده یعنی دیالوگا کردی و برف چه قوناقی که و بچه Kake delal. Ve raya gişti ya Rojava Kurdistan'a tabayı veya gişti ya Kurdistani bizana ku. PYD PKK rekhstineki milli Kurdi Kurdistani nine. Jibona ve yeke PKK PYD yek reziya peyvendiya Kurdi ya ji hevbeşiya em beni ani çekirin ku hevkariye ka Kurdi daxaz nake untizana neziki 2 sala ku ev xabata da domine hatta Amerika ve Fransa ve mezeleden nabençi bu roza ku Amerika diyar kırır ku kamu kurda bir kefkaşi nişandan ku nabara yekiti ve enekese de yekiti çeve pardon PYD u PKK'da ve demem god ki pir kefkaş nebin hayalperest nebin çünkü PKK boku yekitiya kurda nakaze tünnebuyina kurda tıkaze ki Kurd hevdu bela bibin Kurd bibin düşmeni hevdu jibona ve eke ev zaten destpekeden atıkastın edü diya va berpirsiyere PYD piraniya wana alaka vanu tevgara milli ya Rojava Kurdistan'e turneye ev kiye ev kasektu nave van bastikini evna kinye derketin hole pişti ku bahse evna kırın vana mrobe bahsene u vana mrobe PKK'ne u mrobe vekene enekese tevgereki milliye tevgereki Kurdiye tariha ka enekese aye tariha enekese ave ku sala hazar nasıl dipinco haftan da yajiberya ve hoybin lipiştüye o Parti Demokratik Kurdistan sala hazar nasıl dipinco hafta da ava bu ye peki ev tevgereki milliye rekhsine edin tevgerek veke enekese da tevgere milline rekhsine milline sarokelir milline jibona ve eke va saroke PYD u PKK düşmene enekesene düşmene saroke enekesene yani jiboka eğer be enekesera yekitiye çebikin ve deme mecburun ku berba kurditiye ben eğer berba kurditiye atın jibo PKK xatar tibe jibo PYD xatar tibe kurditi jibo van xatare insan bu jibo van xatare گلک سپاس جبو مامستا ابراهیم کوچلو نویسکار ج باجار آمده تو میوانی میبو گلک سپاس جبو بشتر بوناته